yego navuga ngo ikiziga cy'uyu mugabo cyangiritse Liyetona Koloneli Wiringoma ubwo yarwaga mw'ibi birombe bya Rubaya. Nibyo koko urupfu rurababaza kandi urupfu ni agahinda. Niba uri kureba iyi video, iyi ni imiduga n'ubundi yerekejeyo, cyangwa se ni imiduga cyangwa se amamodoka mu kinyarwanda cyiza. Ubwo rero navuga ngo ni inkuru y'agacamugongo, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru umuntu atabona nuko avuga. Ariko nanone umuntu akavuga ngo iki gitera abacihisha inyuma n'Abanyamerika. Ntabwo mpamya ko M23 igira ubwirinzi bw'aho iherereye hose ikirere bigikotorora. M23 ifite tekinoloji ihambaye ndetse kuruta y'ikisasa. Ariko babacashuro ubu noneho ngira ngo nibo bakoze ibi batanga n'umusaruro baturutse muri Amerika. Ngira ngo rero abanzi ba M20 abantu bayirwanya, Wazalendo, FDLR, Mayimayi n'abandi bantu, ndetse harimo n'abaturanyi navuga intwazangabo z'i Burundi, ariko nta nubwo mu mitima yabo benshi barwanya biriya bice. Ni rya tegeko rigenga umusoda cyangwa se rireba umusirikare bubahiriza. Baraye mu byishimo no mu munezero, ariko urupfu rurababaza. Ariko nyine niko bigenda. Hamwe iyo bamwe bababaye abandi baba banezerewe. Ni ukuvuga bamwe baba bari gushyingura, abandi bari gusezerana. Umwe aba ari kubyara, undi apfushije. Ni ukuvuga amarembo y'urupfu yasama kwakira, ariko amarembo y'ubuzima nayo afungukira gutanga ubuzima. Nibyo by'ibi rero navuga ngo M20 ubu ngubu iri mu kigandaro, cyangwa se iri mu kiriyo, cyangwa se iri mu cyunamo, cyangwa se iri mu kababaro. Noneho rero abanzi bayo nabo bose bibereye mu byishimo no mu munezero w'uko ngo barashe uwitwa umwanzi. Ntabwo ririya jambo sinjya ndisobanukirwa. Iyo uvuze ngo ugiye kurasa umwanzi, ukavuga ngo uriya ni aduyi kandi ari mugenzi wawe cyangwa se ari umuvandimwe wawe, uramuzi neza, se na nyina urabazi, papa wiwe uramuzi, nyirakuru uramuzi. Urumva ibyo bintu ni ibintu navuga ngo utashobora gupfa gusobanura, cyangwa se ngo ubitangeho umucyo ku rwego rugaragara. Rero abasirikare nubwo mwaba muva mu gihugu kimwe, generali y'abategetsi baramwumvira bakarwana bakamarana, kandi bose ari bene Burundi cyangwa ari bene Munyarwanda cyangwa ari bene Kongole, kuko n'ubundi aba bari kurwana n'Abakongomani. Nta munyamahanga urimo, n'abanyamahanga bariyo nibo babihamagariye. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Ababikurikiranira hafi n'ababirebera hafi, intambara yafashe urundi rwego, koko ntikiri intambara yo ku butaka gusa, ahubwo ni intambara iri ku rwego navuga rw'ikoranabuhanga rya nyuma. Rimwe riva mu Bushinwa, irindi riva Turukiya, irindi riva Amerika. Imihanda yose bagurayo ibikoresho, imihanda yose bagurayo icyo nakita intwaro bifashisha mu kurwana cyangwa se mu kurwana. Donc ibi ni ibyahanuwe biba biri gusohora, ariko nta kundi, byavuzwe birasohora. Abasigaye bareme, niba bari bukomeza intambara, niba bayihagarika, niba nabo biri burangire gute. Ariko twizera neza ko mu isi Imana igena igihe umuntu abaho, ikagena n'igihe umuntu ava ku isi. Kandi mu isi habaho inzira ebyiri, ni ukubaho, uriho ariho, utariho arapfa. Wasanga ariyo tarike ye, wasanga ari byo bihe bye bya nyuma, wasanga ari nako Imana yabishimye, wasanga ari nako Imana yabigenje, kuko n'ingabo z'Imana zajyaga gutera hakagira izigwayo z'Abayahudi, ntaswe izi za M20. Rero ababoni n'abantu basanzwe, ariko niba n'Abayahudi ubwabo bararwanaga, ukumva ngo umwe ahasize ubuzima cyangwa 5 cyangwa 10, ntabwo buno navuga ngo niho ibintu biri bufate ko twavuga ngo bagiye kurwana intambara itagira abapfa cyangwa itagira abahuriramo n'akaga.
abantu bagomye bambaza urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma rero bambaza ngo ese koko nka pasitoro, nk'umuhanuzi, nka generali, nka porofete, Wiringoma yapfuye cyangwa ni ibihuha? Uri kureba iyi videwo uri kubona, izi ni imodoka za M20. Uyu muhanda bari kwerekeza Rubaya ahagana isaa 7 z'ijoro bishyira saa 8, bivugwa ko doroni ariho zarasiye Liyetona Koloneli Wiringoma. Iki ni igitero cyaba cyateguwe na Amerika mu rwego rwo gushimisha Gisekedi, mu rwego rwo kureba n'imitima y'abantu bari ku ruhande rwa Kisasa, noneho no kureba n'imitima y'abari ku ruhande rwa M20, navuga n'u Rwanda n'abanyamurenge, Nord Kivu na Sud Kivu. Hano rero navuga ngo ni impaka z'urudaca, koko mu busanzwe ubundi ntabwo M20 yubatse ubwirinzi bw'ikirere. M20 ifite inzego z'iperereza zikora, ariko nk'uko Amerika yagiye bitangaza ngo intambara yarayirangije, mu busanzwe nta n'intambara ihari, ahubwo navuga ngo izi nyeshyamba zaranaramye, niba zarashoboye gutanga ruswa kuri Amerika zikigura, umwaka ugashira bari kurwana. Saliyuti. Niba Liyetona Koloneli Wiringoma yarashoboye guhanyanyaza bagakukuza, bakarwana na EAC, bakarwana na Sadeke, bakarwana n'u Burundi, bakarwana n'iyi mitwe yose, mugabo karundura ikiri buguhitane kandi uzaheka ngo ntumwicisha urume. Bikaza kurangira rero muri iri joro rikeye rya 22, Liyetona Koloneli Wiringoma igitero bamugabyeho ahasize n'ubuzima. Ibi rero Sadamu yahasize ubuzima, Amerika ikugabyeho igitero kukirokoka ni gake cyane gashoboka, koko Kadafi yarapfuye, Sadamu arapfa, n'abandi n'ejo bundi mwabonye ko bashimuta perezida wa Venezuela. Kuvuga rero ngo Amerika urayisimbutse, koko n'ubundi Amerika iri inyuma y'abarwana, iri n'inyuma y'abari gukiza. Ubwo Amerika iri inyuma ya Gisekedi, ikaba n'inyuma ya M20 icyarimwe. Navuga ngo ni igisirikare rero, navuga ngo cyahuye n'umuntu wiyorobeka cyangwa w'uburyarya witwa Donald Trump. Uyu mugabo ni umugabo navuga ngo namugereranya n'ikegasha. Ni umugabo muri ibi by'intambara watandaraje aba hose icyarimwe. Kisasiti amabuye turayaguha, M20 yo ntibivuga, ariko Amerika nayo burira yacukura, ukuri niko kuri, guca mu ziko ntigushye. Ariko nanone gukira no kuba M20 ibaho na Amerika, no kuba yarangira na Amerika, ibindi bisigaye ikiganza gifitwe n'Imana. Rero Imana kenshi na kenshi yararetse uwitwa Makanika arapfa, kandi mpamya ko Makanika ni umunyamateka bidasanzwe, ku rwego mpamya ko Makanika niwe wafashije guha abanyamurenge uru rugendo barimo n'iyi nzira barimo, ibyo bita twigwaneho ni ya Makanika. Mu by'ukuri rero hari igihe umuntu ahita akubwira ngo none ni inzozi, nibyo eske byabaye cyangwa ntibyabaye? Ugasanga umuntu wese arimo aribaza ibyo bintu, avuga ngo wasanga ari ugutwika kw'abanyamakuru, wasanga ari abari gucuruza ku mbuga ngurukanabumenyi, cyangwa se bari kwironderera views. Ariko witwa Wiringoma harimo n'abantu nyine bavuga ngo kuri hafi muri ibyo bice. Ese amakuru tubyizige niyo? Ayo tubashije kumenya ni aya ngaya uri kumva hano, n'ibyo tubashije kuba tuzi ni buri bwumvemo hano. Mugabo ibindi nabyo turabasha kumenya ko dufite umuhora cyangwa se umurongo dutangiraho amakuru, koko twe turabyemerewe. Nababwiye ko nge ntabwo ndi umukirisito uboshye, Yesu yarambohoye. Twemerewe gukora mu buryo bwose, ariko mukuri gusanzwe muri siyanse cyangwa mu mubiri, no mukuri gusanzwe mu by'imwemo. Ni amajambo abiri rero navuga umuntu wese ahagararaho.
navuga ngo ni inkuru y'agacamugongo, ni n'inkuru y'umubabaro, bikaba ibyishimo ku bantu barwanya cyangwa se badashyigikiye M23, ariko ku muntu wese ukunda M23 navuga ngo iyi saa sita y'ijoro yarenganye bishyira saa saba saa munani mu birombe cyangwa aho bacukura amabuye y'agaciro muri Rubaya, biravugwa ko Amerika yaba iyo ubwayo yafashije FARDC, Wazalendo, FDLR n'intwazangabo z'i Burundi kohereza no gutegura ibitero kuri Wiringoma. Gupfa kwa Wiringoma ndetse njye navuga ngo nta gitangaje kirimo, koko Wiringoma ntaruta Saddam Hussein mu kurindwa cyangwa mu kurwana, nta naruta Gaddafi mu kurindwa cyangwa mu kurwana. Niwumva rero ngo inyeshyamba yapfuye imaze imyaka 2 irwana cyangwa umwaka, ndetse yaragerageje. Mugabo ntabwo navuga ngo birashimishije muri Nord Kivu na Sud Kivu, ahubwo no mubabaro n'agahinda, koko aba bagabo bari kumwe na Lieutenant Colonel Wiringoma bafatikanyirije hamwe kubohoza no kubohora Nord Kivu na Sud Kivu mu buryo bwuzuye. Urumva rero makanika yarapfuye, nawe yishwe n'ibitero nk'ibi byo mu kirere hakoreshejwe drone. Uyu munsi wa none Wiringoma arapfuye, kandi vraiment yarafite ikimazi kinini muri uyu muhari cyangwa se muri uyu mutwe wa M23. Navuga rero ngo iyi M23 ni ikigandaro n'abakunzi bayo, kandi Paul turemesheje, duhumurije, twihanganishije Madamu Wiringoma ndetse n'abana be, koko yarafite umuryango, nubwo yari umusirikare ku ruhande rumwe, ariko yarafite famille nawe imwega cyangwa se yega ajejwe. Navuga rero ngo mu buryo budasubirwaho cyangwa se mu buryo navuga ngo nagarukaho, ndemesha nihanganisha nababuze uwabo, naho gupfaho nyine urupfu rurakapfa rupfakare, na Yezu rwamumaranye iminsi 3 ko umuririmbyi yavuze. Uyu munsi wa none rero Wiringoma navuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi mwakire mubayo. Ntabwo ntanga ijuru, sinange urigena. Yesu abasirikare baramubajije bati, twebwe umugabane wacu n'uwuhati mushimishwe n'imishahara yanyu. Buriya nta musodo ujya ugaye umushahara, wamuhemba 20, wamuhemba 100. Yarababwiye ngo mwumvire abayobozi banyu kandi mushimishwe n'imishahara yanyu. Sindabona imyigaragambyo yabayeho y'abasirikare bagaye umushahara, cyangwa se bavuga bati duhembwa make reka twigaragambye. Sindumva naho abasoda bavuga bati reka tureke gukora inshingano zacu ku mpamvu zikwiye z'igihugu, ku mpamvu z'uko duhembwa make. Abasirikare n'iryo jambo Yesu yababwiye ryese ribabera rero icyo nakita iribafasha n'iryabafashije muri urwo rugendo rwabo. Ariko navuga ngo nakamaramaza, navuga ngo kandi ni inkuru mbi, navuga ngo kandi nakayobera abahinga kuri urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Mu busanzwe ntabwo umusirikare nk'uyu yakwiye kuba ari ku rugamba, koko ni umuvugizi mu by'amategeko, yakabaye ari amahoro nk'igoma. Ariko ubwitange bw'aba bantu mu ntare za Sarambwe nibwo bwaje kuvamo n'urupfu. Koko urumva Wiringoma yaba yageze aho abasirikare barinze biriya birombe, cyangwa se kuri diri yoherejwe na Amerika, uko bapakira, uko bapakurura, uko bimbara amabuye. Donc hari ahantu hari hagoswe, hagomba no kuba hari umutekano uhagije mwa biriya birombe. Ubu rero navuga ngo Wiringoma yaguye kuri teri yaho intambara ibera, kandi hari ni mu mabuye y'agaciro. Ubwo abaye ikimazi cy'intambara, cyangwa se abaye igitambo cy'urugamba, ba victime y'intambara. Ubwo 2026 muri uku kwezi kwa kabiri itariki 20, navuga hafi 4 turi kuzinjiramo. Iyi ni inkuru y'agacamugongo, ni inkuru y'akababaro kuri abavandimwe.
Eh, navuga ngo ntabwo nzi aho twigwaneho kuri bubyakire, sinzi nuko mpa 20 iri bubyakire abarokotse n'abasigaye, sinzi na Amerika koko ariyo yateguye iki gitero uko biri bugende, ntabwo nzi nanone icyatumye bikorwa, kuko mu busanzwe ukiranura neza agomba kubangurukanya abantu amaraso adasesetse. Ni nacyo dusaba Imana yagakora mu mpande zishyamiranye. Mugabo ab'isi kugukiza nuko yica undi, kukurokora nuko yica undi, donc nta gipfuye ubwo nta n'igikira. Ibi rero navuga ngo ni inkuru ishenguye imitima y'abanyamurenge badafite icyerekezo, badafite iyo bava n'iyo bajya, bababaye, bababajwe, cyangwa se nko kubakora mu nkovu, kuko urabona makanika yarapfuye. Byaragoranye kubyakira no kwiyakira. Muntu witwa Wiringoma arapfuye, biragoranye nanone kubwira umuntu ngo pole. Ubwo se ubundi pole wamuha nimuzura, nimubohora? Harimo abantu bavuga ngo Yesu akora ibitangaza n'abapfuye barazuka. Nibyo koko. Ubu rero bitabaye ibindi, ubundi nk'uyu niwe ukwiye kuzuka, none ivugabutumwa rigakomeza, cyangwa ivugabutumwa rikabandanya. Mugabo rero kubera ko shetani, dayimoni, fasha imbaraga z'abera akazihonyanka, biragoye. Abasenzi b'abanyamurenge, abasenzi bo muri 20, koko Afurika yacu gusenga ntaho kutabarizwa, nta naho kutaba. No muri perezidanse navuga ngo amasengesho agerayo, kandi n'abapfumu bagerayo. No kuvuga ngo urugendo rwo kujya kwica Liyetona Koloneli Wiringoma, kino gitero uko cyateguwe, navuga ngo kimaze iminsi. Bamwe bavuga ko cyateguriwe i Bujumbura, abandi bavuga ko cyateguriwe i Kisasa, kandi ni nabyo rega biteye ubwoba. Ahubwo abantu basenge, kubera ko turi aho gato baravuga bati Jean-Luc Habyarimana yagaragaye i Kisasa, bati Kayumba Nyamwasa i Kisasa, bati naka na naka bari gutegura inama ibahuza na FDLR. Ibyo bintu byose nubyitegereza bifite icyo bitwite, cyangwa se bifite icyo byibungenza. Kandi ibyo byose ntimugire ngo biri kototera hehe. Ni u Rwanda bishakisha, ni u Rwanda bihiga, ni Kagame bishakisha. Noneho yenda bakabona ko nibamubona bazaba babonye u Rwanda. Njye mpamya ko ubujigitifu inzira niyo. Ariko navuga ngo Kongo bwabaye ubutaka bumira abakoroneri, abajenerali, abariyotona, abasirikare basanzwe bo nta n'ubavuga. Mwe muri kuvuga Wiringoma koko ni uzwi, ariko buriya bo muri 20 bapfuye ntabwo bafite kivugira. Abo mu Burundi, muri iki gisoda cy'u Burundi bapfuye batazwi ni cwe. Abo muri FDLR, abo muri Wazalendo, hari abapfa nk'ibimonyo ubuzima bwabo bukarangira. Shuti yanjye, abo muri twigwaneho nuko sinzi ko wowe uri kuvuga ibi, cyangwa se uri kumva ibi, cyangwa se uri no kureba ibi. Mugabo hariya navuga ngo ni ikintu navuga ngo kidasanzwe, cyangwa se icipfu zo muri Kongo cyarenze urugero, byaraduze bifata urundi rwego. Ku munsi abasirikare bahona muri Kongo, ku munsi abasirikare bapfira muri Kongo, igitigiri ntiwabara, igitigiri ntiwaraba. Mugabo usanga bitagarukwaho cyangwa ngo bivugwe, ariko kenshi na kenshi tubaha amasanamu y'ibiziga by'abantu, y'intumbi z'abantu, y'abantu bavuga babaca imyanya y'ibanga, babaniga, babahuhura, babica, bababamba, babashimuta. Donc ipfumbi kuri dogere ya mbere ziri muri Kongo, ziri muri Kongo, ziri muri Kongo. Niho hantu navuga ngo hateye ubwoba.